Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong kaseng BJP na Maulai constituency uba Wandon Bok Jerua mentak kesengi ke henyo terik ubenai rempang arajar arpulai ulawan ban tep kerteng hakmat ki returning officer hapo ke office terikamu deputy commissioner naga benta banyak kun ke election ke ying dorbar tawan ke jela ke ban long ha ke arpu henyo terik ubenai rempang arajar arpulai habaya keren bat kilat pathai kubor adin ke jing tep kerteng nakaliang jong ba jerwa ula pun sngowi ki mat rekam jong u bat ki jing ang not ban wanra ya ke jing kela kam tam ha ka be dei bat ka hok jong ki jat ben rew khasi ula ongru bala da ki pat ba ki ibet bat ai lat yu ban long nong yalam ha ke kenti u kwa ban snai ki kindon an ki be dei bat ka motor vehicle act ula keren ru halor kumno ka kamnya kali kamai ha po ke jela ka kta bhai ki brew jong ke jela namar ki kali ki banabar ki shuwanya saho klem da don kamban seo ki khajna ba pher shaka district council ula ongru kum bakalong menta ka jela kampat don ki an ki ba perking ki bala ban pentrekam henrai hadu menta menne ka jela kadang pendon kam da ki kindon an jong ka sarkar India haba keren halor ka jingkeli ka ka baka maulai constituency kadang duna nakaliang jong ba jerwa ula ong baka maulai kadang duna bha bad hadu menta menne tang gawai ka hospital ru kamdon kaban ai ki jing shakri ki pat ba nong song snong hot ya ta ka jinglit ka jonga ya ki kenhum hadu kam nya kali namar ka ganja hi ka jonga ru ka jingwan koi ka jonga bat sakni ka jeli ka dei ka jing pha hi jong karat na hoi ta ka kanu ka benta ka kontra ulam mingti na kaleng jonga kun mendewe ben hap diam ta ka dei ka kebaning kong nak kalian macamnya hi bandung yang sini kalau ba kata senam sanpo senam mensua mentah sanpuai ladap ke jingyo yang ke jelang ni kalian ke sanpo senam mensua ngai ba ki nongelam ki jongi ki lam bakla yang i da ke ba ngiru ila pandam kam bakla ya ki kum kita kinang ni khan ot kilat ni pensong ki po assembly tang makin sumi khan Henry kindai pat kinong tawan. Dan nakaliang kajonga ngakwa ba ngan taw yagian. Da ka ba kung mga sadyong mga i jagri ba kajay benrew. Mat ngan yada hiru yagri ba kajay benrew lang bakaan. Henry kung makalong mantapat banyada yagri kajay benrew. Klem kaan kamlang mangin si berta mangin si ikri kajay benrew. Kata ka di kanuksa kaningkong. Kaba nga ngami sakmat. Ngamkwa su ba kipat ba kinong ba ngijit yakinong nikmat kinjit no ikinong tawan nang nisakmat kum makalong haki bubun kibanta nakaliang jonga ngala experience hay kamnya kali ngiyi ba hadu kat menta meneru nakaliang sarkar kampen semedan ya katakaan kebati kena hakjo kapor kum kecek benriu nyaw trap kum kecek benriu kebangi ong kamel di tak schedule track what schedule track hadu menta nang hab yabut ya ka asan ru te kum ta nakaliang jonga hi kum kertong naka Maulai constituency naka BJP ngakwa ba ladaki patba hi iman ibet bangan long taw nong tawan kum nong nikmat to ai kati kaman ti kadiang kajampi pakin ai lamnya kajing kersan yang hai ini ka election haka arpun yung trik ka jong mentau snem haka ba ngin saya yo ban saki la ngadai unong snaan lane ngadai unong nikmat tang nakaliang kasongaru nadu por mensoa por nong kum nong ilam ngalaju persang menyakren baki bor bahalor hendri kam jupoi senosonoru hakajing sisa ka hok hiangi pasi ngi debenyo namar ba kini kali bawan sabar kiba kamse watang sinaya sa district council kinton hok hiru bakin rung seki sedil area te kata kalong ba kajinge le ba lada ngiyakren habi de kinongnya kali sibun ba kajinge ko mangakren mena semat tolong mangin padon ya lagi jong kian ngin padon lagi jong dilus ngina hab ya bot bet ya ki rules berkian jong ka sarkar India tekun kita ki berkhat lada ibet yang akibat ba ngalak banwen ngi kita mo namar ba hakisik sedil area hi ngidon kambe tang ki bre jongi ban kamai wala ukhasi nuno try khasi babu ikunu kaliru uhaban kamban se professional tax kat ba kini pada ki ba khamsi ba professional tax professional council ki yo rung lai lot pat hakisik sedil area dong am kran haki highway ringi hab ekran ngi sobwe disuruh badai mati jongi khasi habide ba kata apang
kalong ba haduk amanta nga ngapa man snai ki rules and policy habi day ba Motor Vehicles Act mo kalong haduk amanta ngi dam tang ngi habot ba yak Central Motor Vehicles Act te kalong yaki prokot kalong ngakwa ban penkala kenang bagi ki samla kam jam ki jongiru kini yo ya kalat ya kalat yo kam yo jam om bakin suisna polisi kumbangi hakini ki snam ki bladap wat dikitu kalisau dak jingora itu ki skim ka jing sha ngala karmen skam ba nakaliang ka sarkar kan ailat ka yo kam yo jam ki samla kam jam henry ka ai man ki agencies te kata ko wara kadon ai sandat biol se nakaliang sarkar balik kadon jing thu bana ki agencies te nakaliang tunga henry nga a jumut kolong bang ladang yo ya kalat kalenti bang nong kum nong snaan ngan yele ban thawlenti ba ki para nong balasi bat ni kini yo ya ka kam ka jam Kini ke baka mulai kadang kam kaji bi. Hamolai li kejing don kam ni kalong kebala don kam kebabun ba kemanong kemencu anuk sano ipi kemolai kebala don ya ka sanpau hajar bot ki nong thebot. Kat kita ki nong thebot ngan itu ipi tangkawi sebel stol don. To simodor ka ipi se kat kemolai kampaton watang ya kawe ke hospital ka ba biang na kabanta ki pa nong song. Tena kaliang jongahi ngai kumi kita ki berkat. Henry kai ka ba kini kibalaya sakmat tip ki ina mi kun kata ha ka ba pa ba jungi na po mulai tang hab be sosor da be sosor pate sa ka bai kali sa kani kata ndai tang mulai jing sala de ban biang te ro la de ban don ko be hospital nani ba kiwi de ki jing ka kita ki ba hakmat do ki ba ngangai ha ba ngaya churum Hoi aga DMC si Turki sentil di kalayaban punai. Hoi aga DMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah